zamura ibiganza byawe together for our Lord Jesus Christ. Come on, baho church. I don't know what is happening, but I have good news for you. Jesus loves you. Jesus has a good plan for you. And he loves you. That's why he came for you. niyo mpamvu yaziye ku bwawe. Reka dukomere umwami Yesu amashyi. Amen. Nshobora kwiyicarira. I feel so much honored and so much blessed. Ndumva nshishijwe bugufi ndetse mpawe umugisha cyane. And I'm so humbled to be in this place. Ndetse nshishijwe bugufi kuba hano hantu. Thank you worship team, you are doing a great amazing work. Worship team murakoze kandi murimo murakora umurimo udasanzwe. Can you appreciate yourself please? Amen. Bikomera amashyi. The Bible says that love your neighbor as you love yourself. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. You will never celebrate your neighbor ntabwo uzigera wishimira mugenzi wawe when you fail to celebrate yourself. wananiwe we kwiyishimira ubwawe. When you fail to love yourself. iyo unaniwe kwikunda. So you have to love yourself. ukwiriye rero kwikunda. You have to cheer up yourself. ukwiriye kwinezererwa. You have to encourage yourself. ukwiriye kwikomeza no kwisubiza You imbaraga. have to know that God loves you. ukwiriye no gusobanukirwa ko Imana igukunda. Irregardless, irrespective of every negative circumstance. haba mu buzima butari bwiza. God remains to be God. Imana ihora ari Imana. And God's love remains everlasting. kandi urukundo rwayo ruzahoraho iteka ryose. So I want to thank the whole church gushimira itorero ryose. for you have allowed the Holy Spirit to use you in this time of prayers and fasting. Omwemereye umwuka w'Imana kubakoresha muri ibi bihe. And I believe ndetse ndizera ko this is our season and our time of possession. ko iki ni igihe cyacu cyo gutwara. You are possessing your miracles, your promises. ugiye gutwara igitangaza cyawe ndetse Come on, n'amasezerano. Baho Church. You are possessing your promises. Baho cyacu ugiye gutwara amasezerano yawe. Hallelujah. Hallelujah. I came here loaded and full. naje hano nujujwe. And I believe kandi ndizera ko I am an igniter. I'm going to ignite something. ngiye kugira icyo nkongeza. I am going to provoke something within your life.
hari icyo ngiye gukongeza mu buzima bwawe. There is a cloud that is going to disperse. hari igihu kigiye gukurwaho. hari ikirere kigiye kuyeyuka kigatamuruka kikakuvaho. Kinyarwanda kiraje. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Yes, amen. Amen. And I just want you to have a receiving heart. I just feel the love of Jesus. I just feel the grace of Christ in this place. I see you people possessing your promises. Because this is a season that the Lord has set for you. Amen. Amen. It has taken the hand of God for me to come all the way from Nairobi. Yesterday I was in Kampala. Actually I have been there for some few days because I had gone to attend my graduation. I have finished one portion of learning, but I am still learning. And I thank God for that. It went on well. We had a wonderful time. And God was together with us. Amen. I'm still here. And I'm here for 2 weeks. We are going to push the walls. We are going to do something here together. We and Christ. Because we are one spirit with Him. Amen. Hallelujah. I bring greetings from Dr. Reverend Emily Wangui, Bishop Emily Wangui. She released you. Some other bishops that you will see, my good friends. They have seen you, Pastor Rose. And this time when you come back to Kenya, you are going to be welcomed like in a convoy, your bishops. Amen. Hallelujah. Can we put those hands together for just short testimony? Now, the Bible says in the book of Romans, in the book of Romans chapter 8, that is our theme verse. I want also to thank God for Pastor William in his absentia. Because we've been communicating and we are always communicating. He is a great man of God. And wherever he is right now, he is advocating for this church. And he is representing you well. We want to thank God for his life and what God is doing in his life. In the book of Romans chapter 8 and verse 32 says, yes, the book of Romans. Okay, let me read my Bible. I thought we are going to use the screens. 8:32, but we can read even 31 for you to understand. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely, if it's your Bible, underline that word, freely give us all things. None ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yes. Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburute kumuduhana nibindi byose. Yes. This is a very amazing scripture. Most of the believers know this scripture. But many of us don't have the right interpretation of this scripture. This scripture is a very heavy scripture. And
the words of Apostle Paul, kandi ni amagambo y'intumwa Pawulo. he was like exalting the greatness, the love, the power of his God. yari arimo agerageza gushyira hejuru imbaraga z'urukundo rw'Imana ye. And he was looking for some words to put the way he can put this kind of revelation that he had in the words that he can communicate to his hearers. Yari arimo agerageza gushaka uburyo amagambo akwiriye yabwira iyerekwa yagize aribwira abantu bamwumvaga. He didn't know and he didn't understand how he can communicate this mystery to the hearers. Ntabwo yari azi uburyo yasobanura ububwiru And the abwira abantu. Bible is very clear. Kandi Bibiliya bisobanura neza. So in the summation, in the summary of what was in the heart of Paul, mu ncamake byari muri Pawulo, this is what he says. ibi nibyo yavuze. What then shall we say Tuvuga iki none? to these things? If God is for us, who can be against us? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? If God is for us, Niba Imana iri mu ruhande rwacu, if God is for me, niba Imana ari iyanjye, if God is for you, niba Imana ari iyawe, if God is for our church, niba Imana ari iy'abaho church. if God, now do you understand this greatness that Paul is trying to communicate here? Mwaba murimo musobanukirwa ubu buremere bw'ibyo Pawulo arimo agerageza kuvuga. He's talking about the greatness of the Jehovah Almighty. Arimo aragerageza kuvuga ubukomere cyangwa uburemere bw'Imana Yehova. Jehovah Shalom, Yehova Shalom, Jehovah El Shaddai, Yehova El Shaddai, Jehovah Rapha, Jehova Rafa, Jehovah Nissi. Jehova Nisi. And he failed to understand which sentence can he put these words. Yananiwe kugira amagambo yashyira muri ibyo yabwiwe. And he gave us a summary. If God is for me, Niba Imana iri mu ruhande rwanjye, I don't care where the devil has put you. ntabwo nitaho Satani yagushyitse. I don't care which kind of storm has arisen against your life. Ntabwo nitaye ku miraba yahagurutse mu buzima bwawe. I don't care which kind of circumstance and storm you are going through. Ntabwo nitaye ku by'ibyo urimo unyuramo. Paul is saying, Pawulo arimo aravuga, I don't care whatever is happening. ntabwo nitaye ku birimo kuba. I don't care what you are going through. Ntabwo nitaye ku byo urimo unyuramo. Even if you go through the rivers, Nubwo waca mu mazi atemba, even if you go through the waters, nubwo waca mu migezi, even if you go through the fires, nubwo waca mu muriro, I don't care wherever you are. ntabwo nitaye ko aho uri. But what I know, Ariko icyo nzi, my goodness, what I know, Mana yanjye icyo nzi, God is for me. Imana iri mu ruhande rwanjye. When God is for you, Niba Imana iri mu ruhande rwawe, you should laugh and celebrate. wari ukwiriye kuba useka unezerewe. You should clap those hands as Wakabaye if you are ukoma going to die. amashyi. Why? Impamvu, Because if God is for you, niba Imana iri mu ruhande rwawe, I feel the anointing in this place. I feel the anointing in this place. ndimo ndumva amavuta hano hantu. You know, Mujambere is used to interpret William, who is going slowly. Now, you are going to pull up your socks. Ujyambere amenyereye gusemurira William ugenda gahoro. If God is for us, Niba Imana ari mu ruhande rwacu, if God is standing with you, niba Imana ihagararanye nawe, I don't mind, I don't care. ntabwo nitaye. I don't care even if you are going through poverty. Ntabwo nitaye niba uri munyura mu bukene. Your poverty is not your portion. Ubukene ntabwo ari umugabane wawe. Even if you are going through a sickness, Niba uri muca mu burwayi, sickness is like a river you are going through. uburwayi bumeze nk'imigezi urimo unyuramo. I don't care which challenge you are having at your place of work. Ntabwo nsi ibyo urimo ugira ku kazi I don't kawe. care even if people have a reason against your life. Ntabwo nitaye niba n'abantu baraguhagurukiye mu buzima bwawe. Icyo nzi neza, And what the good news I have for you today, ndetse amakuru meza ngufite uyu munsi, God is for you. Imana iri mu ruhande rwawe. God is for you. Imana iri mu ruhande rwawe. Come on, put those hands together. Reka dukomere Imana amashyi. Who can be
be against us? ninde waba umubisha wacu? Who can fight us? Ninde waturwanya? Stand still and see the greatness of God. Reka ukomere nk'umuntu uzi gukomera kw'Imana. Stand still and see the greatness of God. Hagarara urebe kugira neza kw'Imana. Stand still and see what God is about to do in your life. Komera urebe ibyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Stand still and see the glory that God is about to manifest over your life. Hagarara ukomere urebe icyubahiro Imana igiye kwerekana mu buzima bwawe. I don't care how many years. Ntabwo nitaye ku myaka ingano yayo. I don't care how many years you have gone through that. Ntabwo nitaye ku ngano y'imyaka wamaze muri icyo I kintu. don't care how much people have been laughing at you. Ntabwo nitaye ku bantu bagusetse. What I know, Icyo nzi neza, God is for you. Imana iri mu ruhande rwawe. God is for you. Imana iri mu ruhande rwawe. The creator of the universe. Iyaremye ijuru n'isi. The possessor of gold and silver. Imana ifite zahabu. The almighty God who is greater than all. Imana ihambaye kuruta byose. Who is full of love. Yuzuye urukundo. Full of kindness and goodness. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Good God who is above. Imana iri hejuru ya byose. Principalities, powers, rulers and evil spirits. Imyuka yose ifite ubushobozi n'ubutware. I don't care what the word is saying. Ntabwo nitaye ku by'isi irimo ivuga. I don't care which news you are listening to. Ntabwo nitaye ku makuru urimo ubwirwa. There is a news which are coming from heaven. Hari amakuru aturutse mu ijuru. There is a great news. Hari amakuru ahambaye. And I am the presenter here right now. Naje kuyahagararira kuyavuga. The angel of the Lord is presenting the news. Umumarayika w'Imana arimo aravuga amakuru. I don't care even if you don't clap. Ntabwo mbyitayeho niyo utakoma amashyi. Because I know you are about to come out. Kubera ko ndabizi neza ugiye gukurwayo. You are about to clap those hands as if you are going to die tomorrow. Uri hafi gukoma ayo mashyi nk'aho. Why? Impamvu ni iyihe? The glory of God, Icyubahiro cy'Imana which is with you, kiri kumwe nawe is going to manifest. kigiye kwigaragaza. Is going to Kigiye manifest. kugaragara. And all the powers of darkness, Imbaraga zose and z'umwijima. all the powers of evil, Imbaraga zose z'umubi. it's going to be dispersed. Zigiye gukurwaho. Verse 32. Hallelujah. Verse 32. Umurongo wa 32. He who did not spare. Utarimanya umwana wayo. He who did not spare his own son. Usimanya umwana wayo. How shall he? It's still a question mark. Ni gute? Birasa nk'ikibazo. How shall he not with him also freely give us all things? He did not say, give me, Paul. He said us, meaning general, meaning many of us. Whoever believes, whoever accepts, whoever is there listening. Hallelujah. Izabura ite kuduhana nibindi byose. Arimo aravuga ko twese turimo. We are included. We are inclusive. Twese turimo. We are in there. Twese turimo. Ntago ari umuntu umwe gusa. Nobody is exempted. Nta wasigajwe inyuma. Nobody is exempted. Nta wakuwemo. You are inclusive. Nawe urimo. In the list. Muri uwo murongo. You are inclusive. Urimo. In the list. Muri iyo liste. Of those people. Muri abo bantu. Whom God has given them his only begotten son. Abo Imana yahaye umwana wayo w'ikinege. Now Jesus Yesu has been given unto us twaramuhawe like a gift. tumuhabwa nk'Imana. But do you know who Jesus is? Ariko wabuze uwo Yesu ari we. He is the creator of the universe. Niwe waremye ijuru n'isi. The Bible says in the book of John,
Bibiri iravuga mu gitabo cya Yohana In the beginning, chapter 1, verse 1. mu murongo wa mbere, In the beginning was the Word, mu itangiriro hariho jambo, and the Word was with God, ndetse jambo yahoranye and n'Imana, the Word was God. ndetse uwo jambo yari Imana. He was with God he was in the beginning with God. Mu itangiriro yari ari kumwe n'Imana. All things. Ibyaremwe byose, Musubiremo muvuge ngo all. byose, Muvuge dusubiremo. icyongereza mwese Mu all. Icyongereza tuvuge ngo all. Bisakuze niba utanakiza ukivuge neza kuko Imana iguhaye amavuta yo kukivuga. Vuga uti all. All. All means all. Byose bisobanura ngo byose. All means all. Byose bisobanura ngo byose. Simple as that. Byoroshye bityo. Don't complicate things. Wibikomeza. Don't exempt yourself. Don't separate yourself. Don't separate yourself. Ntiwikuremo muri ayo masezerano. All things were made through him, Byose byaremewe muri we, and without him ndetse atari we nothing was made that was made. nta cyaba cyararemwe gicyo. Nothing was made Nta cyaremwe that was made. kitaremwe nawe. In other Mu words, yandi magambo, including you, nawe ubwawe urimo, you who is looking at me, wowe uri mu you nseka, who is listening to me, wowe uri mu nyumva, you were made by the word of God. waremwe n'ijambo Even ry'Imana. those who do not believe, Ba bandi batizera, even those who hate God, abadakunda Imana, it doesn't care. ntabwo Imana ibyitayeho. They were made by God's word. Baremwe n'ijambo ry'Imana. And the Bible is saying, Bibiri irimo iravuga, when you have a gift impano, a gift like this son, impano nk'iy'uyu mwana, the son was made all things. umwana waremye byose. Now, when God is giving, Iyi Imana irimo itanga, He does not give you a nation. ntabwo Imana ijya iguha igihugu, He does not give you a community. ntabwo Imana iguhereza kominote runaka, He does not give you just a location. ntabwo Imana iguha ahantu gusa runaka. Bible Church, I wish you can understand. He does not give you just a chair. Imana ntabwo iguha gusa intebe, He gives you the one who made, created everything. yaguhaye uwaremye byose, Because He knows kubera ko irabizi neza. it is like an empty check. Bisa nka sheki idafite icyo yanditseho. If right now the president, His Excellency, the president of Rwanda, would sign a check for you, Ubu ngubu bisa nkaho perezida wa Repubulika y'u Rwanda agusinyiye sheke, and he says, go and he gives you an empty check, and go and says, go and write any amount you will want. akaguhereza iyo sheke akakubwira ngo genda wandikeho umubare w'amafaranga wifuza. Because he's the president, Kubera ko ari perezida, I will believe, nakwizera ko, I will trust him, nzamwizera because I know that he's able. kubera ko nzi ko I ashoboye, know that what he says, he does it. nzi ko ibyo avuze abisohoza, Because he's not in need. kubera ko ntacyo akennye. Now, what I want to tell you, Icyo nshaka kukubwira, we have the one who is above. dufite uri hejuru, Above the King of Kings, ni umwami w'abami, the Lord of ni Lords. umwami w'abami. He has given us an empty check. Yaduhaye sheke idafite icyo He yanditseho. said, what can I give Baho Church? Yaravuze ati niki nahereza abaho cyane. If I give him a community, Nimbahereza kominote gusa, that will not be in my plan. ibyo ntabwo bizaba biri muri mu mugambi I am wanjye. going to give them my son. Ngiye kubahereza umwana wanjye, And whatever they need, icyo bazakenera cyose, because he is the one who has created everything. kubera ko ari we waremye byose. Come on, shout a big Reka tuvuge amen. haleluya. Raise your hand above your head and say, Reka I uzamure receive. ibiganza byawe uvuge uti ndakiriye, Vuga uti ndakiriye. ndakiriye. Zamura ukuboko kwawe Reka ufite uzamure kwizera. ibiganza byawe, Uti ndakiriye. ndakiriye. Your father Iso is a creator of heaven and the earth. niwe waremye ijuru n'isi, He understands the nature of your work. asobanukiwe imikorere He yawe, understands the nature of your nation. asobanukiwe igihugu cyawe, He understands the nature of your
your family. asobanukiwe imigenzereze He y'umuryango wawe, understands your beginning and your end. asobanukiwe itangiriro ryawe n'iherezo ryawe. Nothing is covered and hidden from his presence. nta kimuhishwe. So when God is giving you iyo imana irimo iguhereza rero a gift, iguha impano, he does not give like James would give. ntabwo iguhereza nk'uko James naguha. Me, I would give you money, njye nshobora kuguha amafaranga but I may not be able to give you health. ariko singuha ubuzima. But when God is giving you, ariko iyo imana iguhaye, he gives you a gift iguha impano which includes everything. irimo byose. Halabashakaraba. Hallelujah. He gives you a gift. iguha impano. And Paul is saying, imana irimo iravuga, how shall he ni gute with him muri we freely iduhera ubuntu, freely iduhera ubuntu give to those who believe. izabura iteguha abo ngabo bayizera. Amen. Hallelujah. Now you have to understand who is communicating, ukwiriye gusobanukirwa urimo kuvuga, because sometimes we don't understand. kubera ko rimwe na rimwe ntidusobanukirwa. We don't understand who is communicating. ntabwo dusobanukirwa urimo kuvuga. Number one, he's on your side. iri ku ruhande rwawe, He's with you. iri kumwe nawe. Now that's why I'm going to lay my foundation. I'm just giving you an introduction. ndimo ndabahereza introduction But gusa, I'm going to challenge some of your thoughts and your attitudes about prayer. ariko ngiye guhinyuza ibitekerezo byanyu ku masengesho. Because if God is for me, niba imana iri ku ruhande rwanjye, there are some words and some statements, Pastor John, which has to change. hari amagambo runaka Pastor John akwiriye guhinduka. I went to seek God. ngiye gushaka imana. You are seeking God and He's together with you. urimo urashaka imana ariko iri kumwe nawe. That statement is going to be cancelled here. iryo jambo rigiye gukurwaho. You are going to have a new revelation. ugiye kwakira ihishurirwa rishya. You cannot seek what you have. ntabwo washaka ibyo ufite. I cannot seek my wallet. ntabwo nashaka ikofi yanjye. I have my wallet here. ikofi yanjye ndayifite, I have it in my pocket. ndayifite mu mufuka wanjye. But being a man or a human, I can simply forget where I put it. ariko nk'umuntu nakwibagirwa yenda aho nayishyize. But God is not a man. imana ntabwo ari umuntu, He's together with me. iri kumwe nanjye. Now when I understand that, ibyo nubisobanukirwa, my prayer changes. isengesho ryanjye The rirahinduka, way how I pray changes. uburyo nsengamo burahinduka, Because He's together with me. kubera ko iri kumwe nanjye. And the Bible is continuing saying, bibiri ikomeje kutubwira, He who did not spare His only Son, utaratwimye umwana we, how shall He ni gute, ni gute in these 21 days of prayers and fasting, iyi minsi 21 yo guseka, how shall He not with Him freely ni gute itazamuduhana n'ibindi byose, give us ikaduha byose, all byose, things? ibintu byose, Give us itazaduha all things. ibintu byose, Nothing is missing. nta kiburamo. You are going to have all things ugiye guhabwa byose when you understand nusobanukirwa who is together with you. uri kumwe nawe. The Bible says in the book of Luke, bibiri iravuga mu gitabo cya Luka chapter 12 and verse 32. umurongo wa 12, igice cya 12 umurongo wa 32. Let us look here. icyo umwuka w'imana arimo avuga, Because it is sometimes very easy to prophesy and, to tell people that you are going to have this, you are going to do this. But people will be like not understanding really what it means. biroroha guhanurira abana ariko abantu ntibasobanukirwe ibyo urimo uvuga. Amen. Chapter 12 and verse 32. umurongo wa igice cya 12 umurongo wa 32. This is the heart of the Father. uyu ni umutima w'Imana. This is the heart of the one who has given you a gift. uyu niwe ni umutima w'uwaguhaye impano. Amen. He Hallelujah. says, iravuga, do not fear. ntutinye, Do not fear. ntugatinye. Look to your neighbor and tell him or her, do not fear. reka urebe mugenzi wawe mubwire uti ntutinye. The way sometimes you are talking, it implies many things. uburyo uvuga bijya bisobanura ibintu byinshi. I'm saying the way you people are talking, uburyo murimo muvuga it is showing me another picture. birimo biranyereka indi It shusho. is like you are not understanding what you are saying.
birasa nkaho udasobanukiwe ibyo urimo uvuga. No, I want you to tell him very boldly, or her, don't fear. ndenda kumubwira ushize amanga, umubwire uti ntutinye. Amen. Amen. Do not fear. Ntutinye. Baho church, do not fear. baho cyake ntimutinye. Every person here, do not fear. buri muntu wese hano I ntutinye. have cancer. Do not fear. ukavuga uti mfite kanseri I ntutinye. have HIV/AIDS. Do not fear. ukavuga uti pastor mfite sida ntutinye. Pastor, I don't have a job. Do not fear. ukaba uvuga uti mushumba ntabwo mfite umurimo Pastor, ntutinye. I don't have a scholarship. My school, I have my education has stopped. Do not fear. ukavuga uti mushumba amashuri yanjye yarahagaze ntutinye. Pastor, at my place of work, they are fighting me. Do not fear. ukavuga uti ku kazi barandwanya ntutinye. Pastor, you don't know what, and you don't understand what is happening to me at night. Do not fear. ukavuga uti mushumba ntabwo uzi ibimbaho nijoro ntukwiriye gutinya. God Imana is not a laborator of every detail. Imana ntabwo ijya ivuga detaye He yose. is not a detailed God. ntabwo Imana ijya ivuga detaye. He is a principled God. ni Imana y'amahame. He speaks one word ivuga ijambo rimwe which includes and is inclusive of everything. ikavuga ijambo ryuzuyemo byose. And he doesn't say, oh, do not fear, I will come and help you, I will come and see your neighbor. No. ntivuga iti nzaza ntutinye nzaza He mfashe just umuturanyi speaks wawe. one word. ivuga ijambo rimwe gusa. He's a king. He's a king. ni umwami. He's above everything. iri hejuru ya byose. One word from him ijambo rimwe rimuturutseho is gusa enough rirahagije to cater for you. kukwitaho. It is enough rirahagije to set you free. ryo kukubohora. The Bible is saying, bibiri iravuze do not fear, ntimutinye little flock, mwamukumbi mwe muto, for it is your Father's good pleasure. It is your Father's good pleasure. binejeje so. Ni umugambi w'Imana, ni ubushake bw'Imana, mbese Imana irabishaka cyane kuruta wowe uko ubishaka. Yes. Irabyifuza kuruta uko wowe ubyifuza. Erega n'ubundi niyo yatanze umwana wayo, ntabwo mwagiye mu nama ngo itange umwana wayo w'ikinege. Oya, yaricaye irakureba iravuga uriya muntu ndamukunda, iguha umwana wayo w'ikinege. Hallelujah. Hallelujah. So if he initiated the project, niba ariyo yatangije proje, if he initiated the plan, niba ariyo yatangije uwo mugambi, the Bible says do not fear, bibiri iravuze ngo ntutinye for it is your Father's good pleasure kubera ko binejeje so to give you the kingdom. kuguha ubwami, To give you the kingdom. kubaha ubwami. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in the book of Ephesians, I'm finishing. bibiri iravuga mu gitabo cy'Abefeso. Hallelujah. It is going to be very, very intense here in this place. biraza kuba bidasanzwe hano hantu. Chapter 1 and verse 3. igice cya mbere umurongo wa 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Now, when I give you this Bible, nguhaye iyi Bibiliya, Pastor John, when I give you this Bible, Pastor John nguhaye iyi Bibiliya, and you again come back to me hanyuma ukangarukira that I want a Bible. ukambwira uti ndifuza Bibiliya, What do you want? urashaka iki? What do you have? ufite iki? What do you want? n'iki wifuza? What do you have? n'iki ufite? What do you want? n'iki ushaka? Sometimes God looks at us. rimwe na rimwe Imana ijya itureba Are they crazy? Are they mad? ikibaza iti bano bantu banjye byagenze bite? They understand what they have. baba basobanukirwa icyo bafite. They are asking me what already they have. baransaba ibyo bahawe Because it is his Father's pleasure kubera ko binejeje data wo mu ijuru to give us, every one of us, a kingdom. kuduha
kuduhereza ubwami buri wese muri The twe. kingdom of God is not of eating and dancing. Kandi ubwami bw'Imana si ubwo kurya gusa. The kingdom of God is of righteousness, Ubwami bw'Imana n'ubwo gukiranuka, peace, amahoro and joy in the ndetse Holy Spirit. n'umunezero ubonerwa mu mwuka we. When God is about to give you the kingdom, Iyo Imana rero igiye kuguha ubwami, He says, iravuga in Christ Jesus, muri Yesu Kristo, I have already released it. narabitanze, I have given you every spiritual desired blessing. nabahaye imigisha yose yo mu mwuka. Whatever you will think of, Ikintu cyose uzatekereza I have given it unto you. narakiguhaye. Hallelujah. Haleluya. You have what you are looking for. Urimo ufite ibyo urimo ushaka, You have what you are looking for. ufite ibyo ushaka byose. It's a matter of understanding what you have. Ni ugusobanukirwa gusa ibyo wahawe. I came to tell you, Naje kukubwira God is for you. Imana iri mu ruhande rwawe, God is standing with you. Imana ihagararanye nawe. Hallelujah. Haleluya. I came to tell you, Naje kukubwira if He gave you His only begotten Son, niba yaraguhaye umwana wayo He w'ikinege, will withhold nothing from you. nta kizakwima, He will withhold nothing from you. nta kizakwima, Because it is His Father's desire kubera ko nibyo yifuza to give you the kingdom. kubaha ubwami. You are a son of a kingdom. Uri umwana w'ubwami, And it is His Father's desire ndetse n'ubushake bwa for data you to inherit the kingdom. kugira ngo uhabwe ubwami. Hallelujah. Haleluya. And the Bible says, Bibiri iravuga you have already received. warakiriye. Now, our assignment, our responsibility Umukoro wacu cyangwa inshingano zacu is to believe it ni ukubyizera and receive it. tukabyakira. You believe it Urabyizera and you receive it. ndetse ukabyakira, And you say, God, I thank you. ukavuga uti Mana ndagushima, You have healed me. warankijije By your stripes, kubw'imibyimba yawe. Narindwaye, I was healed. narakize. Not I will be healed. Ntabwo ari ukuvuga ngo nzakira. The Bible says, Bibiri iravuga by His stripes, kubw'imibyimba ye I was. narakize. In other Mu words, yandi magambo, you are a healed person. uri umuntu wakijijwe. Though you are attacked by sickness, Nubwo uterwa n'indwara, but you are a healed person. ariko uri umuntu wakijijwe izo ndwara. Christ, Muri Kristo He Yesu has given you, yaguhaye, and He has met every need. ndetse buri kintu cyose In wifuza. other Mu words, yandi magambo, poverty and lack gukena ndetse no kugira ibyo ubura is not your portion. ntabwo ari umugabane wawe, Because you are in the kingdom, kubera ko uri mu bwami and you are the Father's desire. kandi ni ibyifuzo bya so. You are part of His desire Uri mu mugambi w'ibyifuzo bye to give you the whole kingdom. kuguhereza ubwami bwose. If He gave us His Son, Niba yaraduhaye umwana wayo, nothing nta na kimwe will be withheld from us. izatwima. I said nothing. Ndavuze ngo nta na kimwe. Right now, in the name of Jesus, Kanya mu izina rya Yesu I Kristo, said nothing. ndavuga ngo nta na kimwe, Nothing. nta na kimwe, Nothing. nta na kimwe. You know, the spirit of religion Murabizi umwuka w'idini is a bad spirit. ni umwuka mubi. It always wants us to always wait. Udushyira mu cyiciro cyo guhora dutegereje, But we have received ariko mu by'ukuri twarahawe in Christ. muri Kristo Yesu. Who is in Christ today? Ninde uri muri Kristo uyu munsi? Are you in Christ? Twaba turi muri Kristo. By show of hands, I want to see those who are in Christ. Reka tuzamure ibiganza bazi ko turi muri Kristo. If you believe that you are in Christ Niba wizera kuri muri and Kristo Christ is in you, ndetse na Kristo akaba ari muri wowe, if you are here and you are not yet born again, niba uri hano ukaba utaravutse bwa kabiri, I want to give you this chance nenda kuguhereza aya mahirwe before I hand over this microphone mbere y'uko ntanga mikoro, that I may pray together with you. ko nasengana nawe. Now, Noneho this week, iki cyumweru I am just introducing. ndimo ndatanga introduction We are gusa. going to see the sick healed. Tugiye kubona abarwayi bakira, We are going to see then the blind seeing. tugiye kubona abatareba babona, We are going to see breakthroughs in your life. tugiye kubona guhirwa no gukoreshwa, We are going to see doors opening. tugiye kubona imiryango ikingurwa. This is a season for you to possess. Iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo utware. I want to understand that meaning
meaning, the interpretation of that word in Kinyarwanda, possess means ijambo kupossessinga mu Kinyarwanda ni ugutwara. no gutwara. Yes. Huh? No ugutwara. To possess is what I demonstrated here. Ibi ni nk'ibyo nagaragaje hano. To possess Gutwara is to have, no kwakira, and you possess it. ibintu ukabigira ibyawe, Ukagisigasira, ukakirinda, ukagifata, ukagicakira, ukakibana, ukabana nacyo, yes, kumva ari icyawe. yes, Hey! hallelujah. Zamuka ku maguru yawe. Sometimes I think about those days Rimwe na rimwe njya nibuka iyo minsi yashize when I used to sleep in running rivers. najyaga ndyama mu mazi atemba I would stand the whole night. ijoro ryose nkahagarara. I think about those days Ntekereza iyo minsi when I would sleep deep in the valleys of the mountains. aho naryamaga mu buvumo cyangwa mu kibaya cy'imisozi. I sometimes think about my life. Ntekereza ku buzima bwanjye And I just say, God, thank you for preserving me. nkavuga Imana warakoze kundinda, Because you saw my heart. warebye umutima wanjye, You saw that I needed you. ubona ko nari ngukeneye, But you bared with my ignorance. ariko wihanganiye ubupfapfa bwanjye, You bared with my lack of understanding. wihanganiye kutagira ubumenyi. Today, Uyu munsi I don't ask God to give me something. ntabwo ngisaba Imana ikintu. When I am in prayer, Iyo ndimo nsenga, this is how I do. uko niko mbikora. Father, I say thank you. Data ndagushima Because I am your son. kubera ko ndi umwana wawe, I belong to you. ndi uwawe, I belong in your kingdom. ndi uwo mu bwami bwawe. I thank you, my Father. Ndagushima data. And this is what I do next. Iki ni cyo nkora gikurikira, I receive whatever belongs to me. nakira ibyo ngenewe byose. I receive as a son in the kingdom. Ndakira, As a son in the kingdom. ndakira nk'umwana mu bwami. I receive whatever belongs to me. Nakira ibyo nahawe I byose. receive my Father. Ndavuga ini ndakiriye I data. receive my healing. Ndakira gukira I kwanjye, receive my prosperity. ndakira gutera imbere I kwanjye, receive my greatness. ndakira gukomera kwanjye. And from the time I began praying like that, Igihe cyose natangiye gusenga gutyo, my life has shifted. ubuzima bwanjye bwarahinduwe. God has taken me to places which I didn't even dream about. Imana yantwaye ahantu ntigeze ntekereza. Why? Ni iyihe mpamvu? I acknowledge that I am a son of a king. Nuko nasobanukiwe ko ndi umwana w'ubwami. I don't seek to be a son. Ntabwo nshakisha kuba I umwana, don't pray to be a son. ntabwo nsengera kuba I umwana. am a son. Ndi umwana, I am a possessor. ndi umwana utwara I ubwasa. inherit what belongs in the kingdom. Nahawe byose by'ubwami. And when I sense some resistances, Iyo mbonye ibintu bimwe binaniza, I sense some hindrances, nkabona ibintu binaniza, I don't say, Father, come and fight for this. ntabwo mvuga ini data ngwino undwanirire And ibi. my Father has given me the authority. Ndabizi ko wampaye ubutware. So what I say and what I do, Icyo mvuga ndetse nkora, I command you, devil, ndategeka ini satani, come out. kurwaho. I break your plans. Imigambi yawe And ndayikuraho. when I do that, Iyo mbikoze ntyo, I give the angels work to do. mpereza abamarayika umurimo, Because they are my ministering agents. kubera ko bamperewe They gukomorera. minister to my life. Bagomba gukorera ubuzima bwanjye. So do you know what is going to happen? Uzi ikigiye kuba? Every barrier Buri izishotse is breaking off right now. zigiye gukurwaho kano kanya. Raise up your hand. Reka uzamure ibiganza byawe. Father, I worship you. Data ndakuramishe. Thank you for this conference. Data urakoze ku bw'iki giterane. Thank you for these prayers. Urakoze ku bw'aya masengesho. Thank you that, Lord, you have called us Data urakoze kuko waduhamagaye to learn and understand. kugira ngo twige dusobanukirwe. Thank you for we are the sons and the daughters in the kingdom. Urakoze ko waduhamagariye
twagenewe kuba abo mu bwami, abana It is your b'ubwami. Father's pleasure. It is your pleasure, Papa, to give us a kingdom. Ni ubushake bwawe n'ibyifuzo byawe We data kuduha thank ubwami. you for Baho Church. Turagushimira abaho cacu. We receive everything. Turakira byose. Whatever belongs to us, Ibyo twagenewe byose. we receive it right now. Turabyakiriye kano kanya. Right now. Buri kano kanya. Right now. Kano kanya. And I command every barrier, Akuraho buri every stone, buri muhengeri wose. every stone, ibuye Buri ryose, buye ryose. which has blocking your miracle. Byakomeje guhagarika I igitangaza command cyawe. the angel of the Lord, Ndahatuma marayika w'Imana. come and roll it away. Asakureho icyo gitare. In the name of Jesus, Izina rya Yesu you Kristo. are free. Urabohowe. You are coming out. Urakurwayo. You are being blessed. Urimo urahabwa umugisha. In the mighty name of Jesus, Mu izina rya Yesu I rihambaye. bless you all. Mbahaye umugisha I mwese. bless you all. Muhawe umugisha I mwese. bless you all. Muhawe umugisha mwese. Let the wisdom of understanding, Ubu let the knowledge of God, reka ubwenge bw'Imana. let the river of understanding, Reka ubumenyi bwo gusobanukirwa. in the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. flow in our hearts. Ritembe mu mitima In yacu. Jesus' mighty Mu name. izina rya Yesu. I want us to celebrate His goodness. Ndashaka ko twishimira ku bwiza bw'Imana. I want us to jump Ndashaka ko dusimbuka. and say, Tuvuge I am a son of the Father. ni umwana wa data. And my Father Data wanjye. is the creator of the heaven and Niwe the waremye earth. ijuru n'isi. I belong to the kingdom. Ndi uwo mu bwami. I have everything. Mfite byose. Come on, put those hands together for Jesus. Shika dukomere Yesu amashyi. Komera Yesu amashyi menshi.